الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kraja hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku ai talo ya rachia sa elemengor. Kraja hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku aso mogućinela menge te gjivdina e najmangle momentencar taromasek Ramadan. Kraja hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku aso lesninela menge ouručio masek Ramadan. Kraja hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku aso pravgjama ro kalbi tova aktivna e Allaheske ku ibadetja ko të marin nade i talibari, a këlla ibadetja ko laso kerena ti klon të menge ko adavadive ko ganane to vredno, niti para, niti o maksimi, ose në koj karo qisto në kalbea ko Allahi Azza wa Jal. Pa kva mubarek dive ana salavati e mselamje, u pralamaro primeri, učiteli pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u praleskeri familj, u pralo ashabja, e mu pravsao kola so gjivdingja kale vëz vishime porukencar e makea dunjana mukle nisar aver ose sar muslimanja. Po qitu me pshalale, akva masek Ramadan avela menge bute bakshishencar, e bute dersencar. Kova so amensar muslimanja trebela tova svesna, e mtela lekcije tarakva masek Ramadan. Je këtaro najvažna bukja so trebela te halivasar muslimanja kakva masek i talo. Akva masek talo masek kačal o promene. Promene ko pošukar. O Allahi Azza wa Jalla ko kakva masek kerga promene açala meng. Pandinga o cehnemi, pandinga e shejtanem, pravga menge o cennet. Amenda sar muslimanja, naj normalno deka kakva masek primetina deka promenina amen. Samo te posetina amen deka kakala divesa, kakva masek u lijek but važno promena ki istoriji islameske ili desisarili bitka na Bedr, koto muslimanja si ne ponižime, brkimetar pere kera, nisavo pravo osnovno životinsko nasinelen, te gjivdinen, ugnetime samo sova kernas ne deko Allah i talo lengoro devel, tikni brojka, aman zdrelo namera, jako volja. Isto sar tumen su isi tumen aj dve volja ko guštena ko sifiri, empagena e diveseskere prepreke, i prepreka cigaraker, i prepreka e bokhalibaskeri. Sebepi adala pagena jako volja, deka mangena te približinen tumen ko Allah Azza wa Jal. Se kogaš ko jek narodo koga isis sasti volja te meninel pe ko pošukar, a dva reflektirinela pe lengoro ponizenos to vel počituime. Ja gardo muslimanja pšalalem, ko akova mase kova nasinele nisavo pravo ugnetime, o Allahi Azza wa Jal hem postinge, hem kerge borba, açal pere lična pravija. A katar so halovaja, a katar halovade ko masek Ramazani na ne masek su i baskoro, masek buti ili matekere, ili masek su i baskoro, naprotiv akva i talo masek ko to muslimani talo aktivno. Kerela buti e mačal peri dunjaja, e misto agara čal ko Allahi Azza wa Jal. Je këtaro odlike pšalalem, ko akva masek Ramadan so trebela te halova, a dva i talo so pejgamberi alayhis salam va kerga kale masekoske.
e saumu nisfu sabr, e muruqi talo e kvash sabëri. Ko vaj talo prallale važno delo ko gjivdi pe muslimaneskor. A katar mora te halova deka sarshokeraja sabëri, taro hajbe, pibe, cigara, emsadava su ingarela men ko harami, atva trebela to vela menge način gjivdi paskoro palomase ko Ramazani. Jodoleske prallale no pejgamberi alayhis salam ka vakerel, ma utje li abdin ata'an a'dhamu min as-sabr. Nane nešto pobaro so shaje kero boske te delpe taro sabëri. Qua dva momenti kogo Allah azza wa jall dela tu sabërgjia tove. A kavaj tu ke samo jek argumenti tari strane Allahski azza wa jall dingjatut nešto najbaro antute. Em o Allah tu men so biringjatumen te postinen. A daj ta lodlika deka sen sabërgjie. Ako na netu sabëri ko akva ibadeti ka na shtida tove postimoaca ko Allahi azza wa jall. Ina ku prallalen o sabëri talo po vërzimo imanea. Pejgamberi alayhis salam ka vakerel, la imane limen la sabre lehu. Na ne imania da le manushe, ko vaso na ne le sabëri. Isto agar talale no Allahi azza wa jall. Penela peri blizina kasari talo pashe. O lesko Allahi azza wa jall ka vakerel, inna Allahe mea sabirin. Em qaci pasko Allahi azza wa jall i talo pashe e sabër gjidonensar. O kulaso kerena sabëri aqal ko Allahi azza wa jall. Ina ku prallale, a kava uručia maro, i talo povërzimo duje važno bukencar. A dva i talo o takva luke mo sabëri. A kva do polninela laver kuransko ajeti. Koto Allahi azza wa jall ka vakerel, wa in tasbiru wa tattaku la yadurhum kaydahum shay'a. Ako tu men sen sabërgjie, em ako si të men bogo bojaznos ko Allahi azza wa jall. Ara kena të men taro zabrani me buka, em gjane no spletka shonengere ka nashti te doresen gjitu men. So halova tara kva kuran s'ko ajet. E sabërea, e me takva lukoja koga gjana zajedno jeke kja, o Allahi azza wa jall dela men trin važna buka. Po jek tara dia važno buti so trebela te halova, ako ki jek zajednica, gjivdinela, o po vërzanos Allahe azza wa jall, kerela sabëri, ko udarce gjivdi paskere, ko bërë të vëllë të men dushmanja, a dala dushmanja ka nashtia man nishto të keren të mengi, ko bërë të mangen pelafensa të povredinen, ko bërë ka mangen të uvredinen, ka qompes ke perela fencar. Najčesto ka dikjada le manushen, ki odbra na peri deka na postinena, ka dikesar na padnene muslimanen. Pa dëvali restave te postinena? Dik-dikbe ka vadali poshmingja ki gjamija të gjallë, pa bistergjabe gjirati so gjallas në akariga i likelas në retre ta vera bukja. I ka dikele ko kraj e Ramazaneskoro, ka dikel ko bor sigate na kela, togash ka primetinel korkori pes, pa bu sigate gelo akova Ramazani. Pa i ketë cigara kelive, pa puja zëk to vel mangeve. Pa i agarda celo dve me një havasne, një pijavasine. Agar ka kainel ka dva manush. Sarso kainena ko gjehenemli e ko ka gjan ko gjehenemi, pa qaci pesneve aklo pejgamberi asova kerge. Pa busi gate gelo bre maro gjivdi pe. Po sarna kergam sa bëri to vas ne postushna ko Allahi azza wa jall. Do doleska kari ko Allahi azza wa jall ka kerel. Seni sa bërgjie taro lafje manushengeri. Na dalen važnost, uvek sen të men ki pobeda. Sar mangelo Allah e karga ta kerela mengi. Ej manushale, nikako nasmi nena, te peraven korkori të men, taro nadvoresh na negativna lafja so pogodinena të men. Uvek to maro primeri neko sar të men e mi shmirgla. Ako neko shmirglaja, vozne mirinela tut, va harica ka dukal tut, ama nisi e kçaqipe. I shmirgla ka troshingjovel, em ko kraj ki gjubra zavrshingjovel, ama leskeri shmirgla tut ka polirinel, a koga ka polirinel tu ka svetine. E agar tale do lafje manushenge. Jo do leska kari ko Allah azza wa jall ka krel, ako sen tu men sabërgjie, em sen takvalje ko Allah azza wa jall,
ama no spletke, o spletka roshja, o i kali be lafja, najčesto kad i ke manušengi i kali na lafja, aha, a kja gyara gjarsine. Na kava desalo, i amen sar muslimanja bite proverina, va on ma veruina, di kjali besova kel, kaja maro sabërja kari, kaja maro sabëri premo lafja, leskera Azza wa Jell kote penela, em koga vela tu menge haberi, taro je grešniko, proverina ili amen se kwa haberi. Ili amen zdravo za gotovo laja manušengere lafja, em raširina najbarohovavi bi italo te raširine neso lafi bizo te proverinele prethodne. Jodoleske pralalem, a karigo Allah Azza wa Jell zaštiti nela, tarakala spletke, okola kerena sabërjem tale takvalije. Po na odoriga dujt obećanje tari strane Allah iskeri Azza wa Jell. On tale uve ko pomođibe. O Allah Azza wa Jell soka kerel. Ako tu men darana taro Allah. Em sien sabërgjie, o Allah Azza wa Jell ka pomođdot me 5.000 melekoncar. Akva e titalo bjavimo ki bitka na Bedr, o muslimanjas ne sabërgjie. Lengiri brojka si ne tikni. O neprijatelji si ne troduplo poviše, najsovremeno oružje, ama si ne sabërgjie. O imani ko Allah i baro, so desi salilo. Ulo sebe po Allah te pomožinelen melekoncar. Pa mangela do Allah Azza wa Jell ta kerla meni. Ako amen se am sabërgjie, ako amen i keramen uvek Allah Azza wa Jell, uvek i pomoć tali tu mengi o melekije. Sar suitalo tu mengi ko akva masek Ramazani. Ova sokorkori tu men sar čudinena tu men, po nevozможно i talva kava. Sara kava me kerava le ajdve, pa soske palo masek Ramazani na kerava. En po naodoriga palale, i nagrade i tali bari ko Allahi Azza wa Jell, o kola sokerna sabëri, em tale takvalije ko Allahi Azza wa Jell. Sari moguće palale na ajdve, amen. Jek gjie keste pera ki sežda, maškaramende lafi na keraja, selami na daja. Da li se am svesna ko lafje pejgambereske realisan ko gava kerela, ko je pere prale muslimanea, na kerela poveke tarotrin dive lafi. Ili pa, jek beš mukela lafi te na kerel pere prale muslimanea, zajedno se anea ki džamija këldinea, džanea ko Allah Azza wa Jell sar se zapišimo, ko Allah Azza wa Jell se zapišimo sar ubica. So hadisi doslovno značinela, o Allah i pišinela, menge sar te mudargan te reprale. Sos kja na mende uvek i sija dava, koj talo, soj talo, da li našlite haljoa deka men, pošto si jam tu muslimani postinea, morate haljove deka teri cel talo, oko vas ona postinela, pere ponašaja te kerele te postinel. E ne manuše te kerele manuš. Morate haljove deka se tu podvižno ambulanta. I morate haljove deka tu morate nudnese kaski i ljači. Da li primetim ja nekogaš pacijenti koga džala kod doktori ili ko hitna slučajevija, so mislim da li doktorin pučela, abe tu te nasan kriminalco, te navodna pe tu ke krivična postapka, a te na neletski ributi. Ov samo lečinela. So jama ributi da men nekaskeri gajla koji si jam tu sokerja. Muke manušen pere stvoriteleske. Ov džanela sarka kere lencar. Amanov prema mande dik sar postupinela. Jek buti trebela te haljove musliman. Nikako nas mineate dozvolinete ponašinetut e manušencar prema leskoro e depi. Uveka ponašinetut prema toro e depi. Soske se tu predstavina teri kultura, a ovda predstavinela peri nekultura. Kada ja situacija koga perea kon nivo, o koja su na ne uputimo, te delujne bizo sabări, bizo to vesetimo ko Allahi Azza wa Jell, onda ov pera kergjatut. Pa ne slučajno pengljola, nikakova kerla, makuf e balea te maretut. Te pobedinele da, ka melja kereltut kileske ricik. Jodoleske mora totu toro integritet. Soske tu se imanea, tu se birimo tari strane Allaheske Azza wa Jell. Jodoleske mora te gjivdine sabărea.
se akëva Ramazani si ka vela men, amen ko sabër. Ja ka tarda trebela te halova pshalale. So gote asarela men ko gjigdip. Kola got problemja te asarena men. Kola got sekiracije te ovena men. Uve ksetinen tu men, kolafia e Jakupeskera aliselam. Innema eshku bethi wal huzni lillahi rabbil alemin. I cili po baro parit e nekoj te qave, te cidele tarterea kja. Ama no Jakub alistam na žalisaliu, na gjalas ne terovelpe, na krivinelas ne nikasa čaleskeri situacije, o samo kavakerelsine, qa qipaske meri nemok, meri sekiracija, mu kavala leske azvođer. Emse koji postupinela agar, o Allahi azvođer, nikoga šadale manušena ne te lađakerel, ili pak te mukele kodalaleti. Koji se amamen premo Jusuf alihi selam. Sos că dobor ko barikani pi ramen, na mangaja tova harica poteljača lu Allahi azza wa jal, ko bordi prala vena menda rodena halaluko irana marosho sikter na mangaja te shunaftu. Dikeno Jusuf alihi selam. Fërdinge Jusuf alihi selam, ko bunario prala. Ama diken ek situacija so trebala te haljoven. Je kvas ko gjirdi peso kerela tuke nepravda. Tat, a dava vas prujimeva stea kadel sadaka te rodă. O ista glava asta so buținge Jusuf alihi selam ko bunari. O ista glava asta ko asno najba ročorolibe gele ko Jusuf alihi selam ama sadaka te deame na činam bokale bizomaro. Agari nepravda završinel. Ama dikeno bare manusha sabărea, imanea, ale počinime, bizo mui, teljavde sherea, em kavakerel, te oprostinea mengebe pralla. Sobis na sos ne odgovori Jusuf eskor alisele. O Jusuf alisam ka kerel, na, tu menja nena so kergen mange. Hajde na mangate di kautum, me adresun za ministeri za finansisun, mandar cel logi pe za visinella. Dikeno krotko manush. Diken manush perdoi manea. Les korolafi sokovel. Asanendoem takel la tethribe lekumul eliyeum. Nane tu menge gjunahja edve. Akella slobodno jan oprostumaj tartomaro pravo. Koja edve amendarat vaša ete kerel. Ko sigurno meribe fărdenale, akella me oprostinala tu menge. Dumnezeu mere prala. Akva itala dva, o takva lukujemo sabări, so trebela amen sa muslimanja te sikjovali. Odlesko Allah azza wa jal, ko Kurani kako innema yuwaffi sabirune ecrahum bi gajri hisab. Jedinstveno sabırcıya lengeri nagrade bizo hesap. O namazcıya, kako kudar namazeskro, buyurun ko cenneti. O sadakçıya, buyurun kuv ko cennetler dar sadakak. O kuaso postinga, buyurun tu kuv dar e posaçengor. Aman o sabırcıya, leske nane brojka. Leske sar pani isite tavdeno se bapia o shukari, bo shukari ba, sebepi samo so kerga sabări, hatări, acalo Allahi azza wa jal. E muve talale întrebela tova svesna kijek butim. Koga dikena ko džirdipe, ka pogodinel tume nešto ne savi sekiracije. Da li ka našalinke ko tomaro biznis? Da li ka pogodinel tume nasvalibe ki familija? Da li na ne tol tume maksămije? Da li na ne toven sreknja ko tomaro ker, problemija ko toro ker? Ma dozvoli na dva te peravel i si mudro skladao. Žena koja je tali mudro skosadao. O Allah azza wa jal dikela antute. Em dikela deka slabosja ni badetencar. O Allah na mangela te završne ko džehnemi. Em toga što Allahi azza wa jal dela tut problemi. Zada ko dva problemi tute dikelu Allah sar ka postupine. Ako si an zadovoljno Allah heskeri odredbaja em kerea sabări, o Allahi azza wa jal sebepia çaltoro sabări so kerian, ka krotke hajde akna buyurun kuv komoro cennet. Odleske ptala so gotavel te civdi paske.
rešenje problemengoro i talo jek buti. A dva je talo celosno odadintut ko Allahi azza wa jal. Propuštintut ko Allahi azza wa jal. O Allahi azza wa jal nikosh për roboske na mangela bilače. O Allahi nikosh për roboske na optovarinela le van su advaša e ti zdržine. Dike në Ibrahim a.s. mu Ismail, cili pobar iskušenje pobaro paripe, e adardeske tave lobjava le qinte qavest kurbani. O Allahi azza wa jal so opishinelalen felemma eslema. Em koga celos no preda dingepa qalo Allahi azza wa jal. Ku izvršive, a keja naredbe Allaheskeri azza wa jal, sot desi salilo. O kurbani o Ismaili talo zamenimo bakrea taro dženeti. A zar na netu ke dovoljno akvate haljove musliman deka, na netu taver izdesem tove pašetere Allahe azza wa jal. Ako advana kereale ko masek Ramazani, koga ka kere? Ako na vežbineatut ko masek Ramazani tove sabërgjia, koga ko aver masek ka kere? Odoleske prava musliman, tena dozvolina amare uručia toven taradla ko aso pejkambere samo pishingalen va kerindo, but manusha postinena, atarlengoro postina nele ništa aver osten bokhali pe emžet. Odoleske pravalen, tena dozvolina, dodeka se amurušlije, te pera ko provokacije, ko nervoze, ko akušive, akva to vela menge amaro sosamno delo tar amaro dživdip, to vela menge navika, sa što se am ko masek Ramazani, agar celosno dadime ko Allah azza wa jal, agar da te produžna palo masek ko Ramazani. Kradova ko Allah azza wa jal, an amende te del bare moralna šukar svojstvija, ema daljate doresa o pašive pejkambereskor al-Islam ko dženeti. Kira dova ko Allahi azza wa jal, te lokharela menge okola divesataro Ramazani so açila menge je ke lokhipate do postina. Kira dova ko Allahi azza wa jal, ako se am zapišime ko kitapi taro džehnemi, Allah ne kod pišname hatırja čakva mubarek masek Ramadan ya Rabbel Alemin. Kira dova ko Allahi azza wa jal, te prifatinel tomare uručija, te prifatinel tomare šukar delija, te prifatinel se koja šukar butiso ke na kakva masek Ramadan. Kira dova ko Allahi azza wa jal, o imani to vel amengja mari praksa. Te kla menge nasipi Allahi azza wa jal, o imani te manga, o imani te sigara, o ibadetja ti zvršina, o haramja te mrzina tarotuja hakja te naša. Kira dova ko Allahi azza wa jal, te dela meno bereketje mo šukari bakale divesengore mesaj divesengor. Kira dova ko Allahi azza wa jal, tara kelamen tarisekoja sekiracija, tarosekoja problemi. Kira dova ko Allahi azza wa jal, ko tomare kerao Allahi azza wa jal o mangi pe neka mukel, o mrzi be neka dujra kerel, hayrime kısmetja tomare çhavim Allahi neka del, tomare maksumen kolengere droma neka rakel, tomare nasvalen neka saslarel, em amare mulengju Allahi cennetia neka del. Ekulu kavli hada estağfirullah li ve lekum fastaghfiruhu innehu huvel gafurur rahim. الحمد لله تعظيم لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله